U likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda otvorena je tradicionalna izložba Kritičari su izabrali, čiji je autor ove godine istoričarka umetnosti Irina Subotić. Ona je izabrala 20 savremenih umetnika, vajara, slikara, arhitekata i fotografa, čiji idejna rešenja i realizovani radovi predstavljaju u najširem smislu spomenike idejama. Spomenik biblioteci koje nema, nepoznatom šetaču, prirodnom toku stvari ili virtuelnoj stvarnosti samo su neke od ideja koje izlažu savremeni srpski umetnici, među kojima su i Mrđan Bajić i Dušan Otašević. Mi imamo toliko umetnika koji drugčije misle i to je najvažnije, da ta kreativnost mora da bude drugčija i ova izložba je posvećena svim tim umetnicima koji drugčije misle. Motiv za temu izložbe autorka je pronašla u odnosu današnjih kreatora javnog prostora prema memorijalima. Administracija i žiri koji odlučuju o pobednicima konkursa, kako kaže, imaju ideje koje pre odgovaraju shvatanjima 19. nego 21. veka. Dobijamo na poklon jednog cara Nikolaja, za koga se pitam šta on radi u Beogradu. Dobijamo Alijeva, koga još manje treba da imamo u jednom tašmajdanskom prostoru. Dobijamo jednog Pavića koji apsolutno ne liči na sebe. Dobijamo jednog Teslu koji je od one gromade ličnosti postao jedan kržljavi čovečuljak. Ili dobijamo jednog napuštenog i jadnog Gavrila Principa koji je usamljen sa nekim pantalonama koje se tamo vijore stoji. Izložba Kritičari su odabrali deo je prestižne nagrade za likovnu kritiku Lazar Trifunović, koju je Irina Subotić dobila za knjigu o Nandoru Glidu. On je 50. godina 20. veka među prvima u svetu pravio spomenike žrtvama Holokausta koji su danas rasprostranjeni od Beograda i Subotice do Mathausena i Dahaua. On je čovek koji je kroz te spomenike želeo da govori o prevazilaženju Holokausta, o prevazilaženju smrti u ime života. I čini mi se da ova izložba upravo to želi, da ne gledamo u prošlost, nego da gledamo u savremenost i u budućnost i koji ćemo trag da ostavimo danas za sutra. Izložba je otvorena do 6. februara. Neda Kurjački, N1 Beograd.